pu Alfred Vanchhawng hi meininga sangkha zakwa somsari pani khan Sinod Hospital durtlanga pu AV paku ngale pingur thanza mi sai lo le ti inkara alo pianga unaw palizi nga apathumna ani Government Aizawl College atangin BA azawa kumsang ni December ni soma khan Mary lel than pui chon pui nen Aizawl Temple Kora in nein fa pathum an neya an fa uber hi anau sen lain aboral hlau to thung pu Alfred Vanchhawng hian ahun masalama Sports and Youth Services Department a Adventure Winga athoka kumsang ni pali atangin atuina ber journalism alu chila Doordarshan Kendra Aizawl news stringerin aluta aboral khengin Doordarshan Kendra hian athok zuita ni Doordarshan Kendra hian documentary film thanem takasiama music video po siam masazinga mi ani a anapui ber ni zuita chanchin tharla khom le zia konga ataima ema cancer wanga harsatna ato nuwa po athei angin chanchin thar alabwai pui sham thin journalist no pangjok te kai shwai tu berte zinga mi ani bok pu Alfred hi kumsang ni som September tha khan Mizoram Journalist Association member atan laklu ani a kumsang ni som paruka changin MJA Executive Committee member ni in aborat thangin chatlak omlavin achel zuiani Mizoram Sarkara accredited journalist ani bok MJA thilti angai poimo trina athi ma ni thumna October ni somni pakwa kumsang ni somni pahnia po Aizawl Press Club MJA committee meeting a po alatel nge a Mizoram chung le pon mun engemozata press tourin akal to bok pu Alfred Vanchhawng hi infiam na a atui viawa abikin adventure lamle tennis a atui le zwal Mizorama adventure lama sulsutu ni in parasailing ti masaber ani a tlanglon lama po sul nuro pui tak aneya kumsang kazakwa somkwa panga khan fit sing ni sang thum zali som pakwa asang Mount Abigamin chu alon chwa kani khovela tlang sang ber Mount Everest po lon thei turin atlinga ma se sumle paya harsatna ane wangin alon thei talo zo kani puglu chwala ma po Mizorama asul sutu zinga mi ani a pakopuk lu chwak masaber zinga atelba ka pugdang engemozat lu chwana a atelani athi thangin Zotrack Adventure Club senior advisor ani a Mizoram Sports Climbing Association executive committee member le Mizoram Adventure Foundation vice president ani bok pu Alfred hian anopan lai atangin tennis a khela Mizoram po na trumenga mozat Mizoram ayo in ain khel to a coach le manager ni in tennis player te state po na ashwai train bok athi ni khangin Mizoram Tennis Association executive committee member ani baka Aizawl District Tennis Association joint secretary ani kumsang ni somni pani January tha a Aizawl Civil Hospital in MJA member tana free medical checkup an buat saya pu Alfred Vanchhawng hi athina bo ka omti mu ani a chiang zo ka enfia turin February sang ni somni pani khan ILBS Delhi an pana athina cancer ti finfia ani in ILBS a hian anin enkol zui ngalani Delhi a thlathum chuang anin enkol hnuwa Aizawl anron ho a hun engamuchen in lamanin enkol hnuwa ILBS an panle a athat chauzel awangin Aizawl in enkol chunzom turin ho puyani a akha tokin immunotherapy ti thinani ma ason cheta inti harpa in Aizawl Press Club te po achuang kai zau zawa athavia wa alan lain December ni khat kumsang ni somni pani ni ngani khana khwasika na chhok na te pek ni ma se are mai lo wangin zandar som pakhat vela civil hospital pan puyani a admit ngalani atuk December ni chuma dar som pakhat le minute som panga vela ultrasound ti ani a ultrasound ti zo a zwal lam apana ICU wa dalu tum ani mek lain December ni kumsang ni somni pani zirtop ni chun dar som pani le minute som panga khan
pa ang chunga chol turin amangai em tele ama mangai tu te akal santani pu Alfred Vanchhawng hi fiam thudu unaw tele achiante tilim tu ber ani a Mizorama journalist ngai nat ron ani miduam lo pamham lo ani a anei ang to ka lungoi thin mi ani mi thu oi theile mi ngai chang thiam takani a athil phala achiante tan ui anei ngai lova chiante hui khom tu ber ani anu pui fanau te angai to ema ezona thilawangin khoi huna pokal se angai sak em reng thin an chung kwa hi Salvation Army Aizawl Temple kora an loya aizon awangin biak ina alangtam theilo ma se ko shan angai poimo em thina man lo chungin aphak to ka rongbol na lampo ative sham thina ni chatuan cholna achol tura kanpa kanfapa kan thian pa pu Alfred Vanchhawng in khovela chwa san champha voi khatna December ni kumsang ni somni pathum alo thlen hian anupui fanau te achung te laina te le thian ten ama kan ngai thar ema kan ril ru alwa khat tata adam laya lim taka hun kan lo man ho lai te mitha a chiang takin alang wara kan ngai bang don lovani min kalsan na champha masabera apwal hun kan buat saya hian adam lai hlimthla te thira hun min man pui turin ama mangai tu laina tu le du sak tu mun sang omte kan nge na cheu Dai ni len ko athim zwalo na ram noa zan kho thim o to ngai lo na mun noa lung ngai chum pui zin to lo na kho pui noa o chu ngai chu katan van alone eng ang tak ni ang mo kan khen ve hun chwa lui pui kam moi taka lung du te ne kan in to gang chan dam tu choi moi tu chu ngay chu katan van an mi an chia thiam lo na to lo na mun noa lung ro lo na ta zalen na mun thin lai ma kan in hliam to lo na o chu ngay chu katan van an ni eng ang tak ni ang mo kan khen ve hun chwa lui pui kam moi taka kan in to kan chan dam tu choi moi tu ri o chu ngay chu katan van an ni dai to lal ber choi moi hunna ka tel ve anga
Chu ngei chu ka tan van ani eng ang tak ni ang mo kan khen ve hun chua lui pui kam moi taka lung du ten ne kan in to kan chan dam tu choi moi tu ri o chu ngei chu ka tan van ani kan in to kan chan dam tu choi moi tu ri o chu ngei chu ka tan van ani o chu ngei chu ka tan van ani Rồi quy chung
the sky? Is it raining in heaven? Do you want us to cry? And everywhere the broken hearted, on every lonely avenue, no one could reach them, no one but you. One by one, only the good die young. They're only flying too close to the sun. Life goes on without you. Another tricky situation. I get to drowning in the blues, and I find myself thinking, well, what would you do? Yes, it was such an operation, forever paying every due. Hell, it made a sensation. You found a way through. One by one, only the good die young. They're only flying too close to the sun. We'll remember forever. And now the party must be over. I guess we'll never understand the sense of your leaving was in the way it was planned. So we grace another table and raise our glasses one more time. Adventure Captain kung so min tin la hi thinlung takin kalom pui chawa in kalna ze tura du sak sang ber ka than chawa tin hei adventure hianin chu tam tam na thom thum lo ma kan chung na hel kong chuk so tak te ko kan la tong thei ma se adventure awangin ne zel kan tum ron lia. Happy birthday to you. Tuna hianin ahnung lampang hoin ka kan chua san meka nei phuk dang yang lo takin hei atop kan lut lang thei lawa leichin kan tak oma kai lung hi duanga a he lo wangin koi kan heti hian kan kal chho yon ni sedai pu kan kal pela selfie video hetiang hi khovel technology changkan nai na ron ken tel nia bergil sate poram huan kal hianin hetiang hian thlan la ram ngo mu nom tak takin ron chua tv ate kan lo en vele thina ma makta duai telen tha kai ni ero zong chu tiang han thal ve na tur mun le ma chu kan nei lawa ma se